Kugwata ogeni ikiri nteto chietu cheru thitha twiri tariki 9 mweri jwa mugwanja mwakani jwa 2024 amwe na nteto iria nkureterete ni EACC kuromba mbunge gutezaniria watho bwa gwitikiria ariti ngugi ba thirikari kuewa biashara ni thirikari kenda kwebana na unkumania. MCA Banyambene kuria IG Japheth Kome kwebera gitine kethira ni arimi ni ngugi ewe. Gavana Kawira na Seneta Kathuri Murungi kuga bakaritaniria ngugi kenda Meru yukira. Arungamiri ba factory chakawa kuga bagachwa ukaria bongwa nyuma ya CS Kindiki kuchererwa kuba utethio. Nireto mathithio ni Purity Richard na ningeto Maureen Kinya. Magamba 18 kuma kaunti ya Tharaka Nithi zakebera na jangi 50 kaunti ya Meru kethirwa mbunge nene igakurukia watho bwa gwitikiria ariti ngugi ba thirikari kuthithia biashara na thirikari. Akiaria mwaria wa EACC Eric Ngumbi noretie mbunge guchwa njira cia kung'entia ndoa na unkumania endete gukurukia mawatho ja gutema kajira ga kuongera unkumania. Muswada juju juria juretete murutira jo munene jwa gisiasa jureti ni mubunge wa Mbeere North niwe Geoffrey Ruku. Ndoa yegie ngunkumo na nkinyoto meribo thuku bwa mbeca cia muingi kaomba kwithirwe kithirwe inyana nkinya gwikirwa wonjego ugatwika muchwanda ura wiritwe mbunge nene ukurukirite kiri bunge seneti ugukuruka ntubura kiama gia kurwana ngunkumo ndeni ya nthiguru ya Kenya gikuregana nabu. The Ethics and Anti-Corruption Commission continues to oppose the amendments that were introduced to the Conflict of Interest Bill by the Senate of the Republic of Kenya. This is a proposed legislation that concerns county governments as well, and that is the reason why the Conflict of Interest Bill was sent to the Senate by the National Assembly for consideration. And when the bill went there, the Senate mutilated that bill and introduced several provisions that are going to cripple the fight against corruption if the bill is proposed in the manner suggested. Kuringana na mwaria wa kiama giki kia EACC Eric Ngumbi ari mbari chechogoria ariuga muchwando uyu gatigira magambe 18 maramegie mamilioni na mamilioni ma mbeca cia kaunti ya Tharaka Nithi magutejanirua na magamba 50 megie thirikari ya kaunti ya Meru magutejanirua. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi ari umwe wa mangavana 10 ndeni ya nthiguru ya Kenya marama kugwetanirua no tumiri bothuku bwa mbeca cia muingi. So we are urging the National Assembly to review the bill, remove those retrogressive provisions, and pass the initial bill approved by the cabinet. In this area, Tharaka Nithi, the commission is investigating various cases of embezzlement of public funds. We have about 18 cases of corruption that are under investigation relating to Tharaka Nithi County government. We have over 50 cases in Meru County involving allegations of embezzlement of public funds. Those cases are at different stages of investigations, and when complete, action will be taken based on the outcome of Ngumbi ariuga gukurukia kwa watho bukuriuga gutire ngavana seneta muyumbe minister kana muruti wira wa kithirikari akaregerwa kugwata kandarathi kana kurutaniria biashara na kithirikari. Ntubura Ngumbi akuga ikugita kiama giki maguru na kugita ruina ngunkumo maguru na kubuthiria inya. The Senate introduced a clause in that bill that seeks to repeal the current provision under the Anti-Corruption and Economic Crimes Act, which makes conflict of interest a criminal offense. By decriminalizing conflict of interest, what Senate means is that henceforth, every governor, every cabinet secretary, and every other official
in government can trade directly with the government, and that is the officer themselves, their spouses, children, and immediate family members. Akithirikiria Ngumbi ariuga barienda nkinya muswanda ura wiritwe mbunge mubunge wa mbere Neguru Geoffrey Ruku utejanirua muswanda ura wanau ukaomba kwithirwa ukiregana na nthinje ndito irera riogo ya munturo gwatitwo na ngunkumo indi akanenkagirwa nthinje gukurukira miario na nkinya mataro. Muswada yule wa Ruku unasema kwamba eti sasa zile kesi zote za procurement ambazo ziko na ufisadi kutoka leo zisifanyiwe criminal sanctions, badala ya watu kupelekwa kotini wafanyiwe administrative action kama counseling, warning, vitu kama hiyo. That is what administration action is. That bill is pending in Parliament, and the EACC will continue to engage the National Assembly to have those two draconian bills withdrawn. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Matheni Mugambi. MCA baria baumite wodi-ini iria ciethagirwo igikujirwa mpithukiro cia maitha ni bachumiritie kumeneria mpithukiro ya Ruantere Chanatho ikarika riria ritigite ndithia magana jana chi antuguta uturo na bangi gutigwa na ngurario ni bameneretie bunene munene wa borithi Japhet Kome bakiwa kinya kethirwa ni mumiru bationete uria agatumira obisi iria anenkeri gutwika kiguni kiri mugongojo wa Miru bamwirite achi berigitene kethira ngugi ka kuona ikimurituira Mukirimithika ari na ripoti iji. MCA bantereire iringa wa imaitha ibachumirite kuthetera antu bao bakiwa maitha ya chokerete na inyankuruki ya umbere ya kathirikari ukaria mwamba nkurukie muntu mwene into kuringa na abura tuonete nonto kuma kaumo na kuma twaria riri onde utentu kutwibetwe muntu umwe akuwatwa nonto bo amba ba ngombe utiro twibetwe ngombe cieto ciochoka cionde ira cietire meaning uroka ruone mwamba ti mwene into so yethera thirikari ke kwenda antu beto bamba nonto twathe no tingwenge tukaruta katwaita kuia na ntena obwangiwa bo nonto ukia kwethera indare ya ngombe yana kana muntu na arare ya ngombe yana na iweta na nakuchiona na nakwirwo ireana na thirikari ti umwirira so kinyawe kakaita kuria che motori nyawe kenda ona biawe na thirikari twara tweterete ke kwenda twethiamba kasumba ya thirikari ekuwa weta konego ngombe cheirwa bweta bokonego chiti bwaturetera to ngombe tora tuchengu chati wira no runara so teko mecherie re kwekuwa ndana Kenya bokanego chiti na mwamba kenda uchokire no to turetera mwamba orara yite interview definitely kuona ni no watire mwamba kenda uchoke ngombe re amamba o inotia so trend uya kaba konjesi pa kuwa wamba bo yakabwa bwele ligo ketheka ngombe icio mbete kwithirwa kukibwithirwa operation mtura wina cio na narari within Kenya ngombe ria ciacoka mwananchi mwambora ethirwa akiminya kwina action ikugwa na action ria atuma kwatwika mtu atithirwa akigwa cia ngombe iko kwina liwe ya mtura kuia ethirwa akioya ansi ote atua kwethia atia akuyukirwa kuringana na bo kinya kethire gwatumirirwo operation mwanka thayo te matunda yaroneka kumaniayo uteke baro twerwa geweta kiachoka ngombe 50 kana ngombe yana kana mana ile ibia dere ibia kuona isi uteni de toretro ibaro bira tukwenda kuibwa baroreta ibaro baroreta bira bionde bakenda kureta bira tukwenda kuibwa ni atire ngombe ite kuiwa bubwo bwa mbere na ike yakwethera ikuiwa ni raiye ya neoro na tiochokeana temanto akuria tukira wa kibaro kakwenda ntobeto bare ya ibaro ibya thirikari tote bantu beto batere ya ibaro so thirikari nereke otukima na nereke otu enjoy atongeria Bible onterete inspector Borisi Japhet Kome kiara bakiwa batai kuorito bwawe ya muono Miru ndwene thirikari ne tweregethera tukaretie ne thirete ya turia etwira ne tunenkerete antu banene beto ite antu banene beto ite tutire ya antu banene batu bira muchiari urachoka kia biantu chukuru ni ngombe awataka endia ni mburi wana Kome wo umite Miru wa na tutahu iko kinya na atu iko impact yeku na ground no burete ko doge ya ground yaro antu beto borawa askari borawa ngombe cheyo wo Kome burete ko ba kuma Nairobi wa na helicopter na weya no menye imbibi kure antu beto now no ndukinyawe mu Miru
no ga guthoti mumero thoti na matunda kinye ndiro getho wati mantu kerira mero bakuthetera etha mero bo karitie ubakaritie bakiurawa nawe munene oborithi nawe ga guthogura moingwe resign kinya ore kaneneo no ntoge agwethera antu betu na akatukua rekaneneo na president ekire nya mumerungi aombe okari into bietu ana betu baraba noruru na into bia Meru kuringana nabo amwe na wamba bo kwina njame kwiya ithaka bia Meru untu bawite batetekeria bobwithika bareo no ndu biotu mabora antu ikenda baba makia kenda baba inga na ara Rwanda rwatwithia tukirithia na atukua kwanza inyambe na conservancy yetu inao nara Rwanda rwa benge antu alau baomba kugitha kabira bienara kuna antu bethiritwe through rensira bukwetha bakentrenchi na bakambiria utumira kithaka kiake Meru Rui barombete thirikari ucukaniria mathwanio yo kiriukaria bwantu na into biao bakiwa kama inya yonthe ya thirikari yerekeretwe kijenzi mwana ura utiria kamatete uti walifu abwethia weka kuthetera right tia weka matete kathimu kawe no autorirwa jeshi antu akwithira mbabara ba utuia bakina mairatha mburu au nibo boturirwe jeshi it is that time bamenya nende mabane yo umekenjensi ye kiri ukaria bwanthe no karia bo into byantu twethe nya thirikari concentrate na aram no ke maandamano ya kuendelea thirikari kaulo nyao shababu au kumandene yambe thirikari kaulo tubatu tukayo into byantu ya burato anje kuyora ng'ombe antu banje kurawa Rui barombete thirikari utira kari na rethi bandu anda cia Meru ibaukarua buraku bati ye thira i serious no karia antu banyambene ni choki operation ire weti echoke tawa na kinya bara bakua kana bariuka bakiakua bakau operation eu ikethira ireo baubo antu ba Meru na nyoke akwithira kwe antu betu baikuna bakarea kureta operation eu bau ni antu ba Meru raibo antu banyambene waziri CS nujito kwendeta turea Meru no mwana tu a plan kana wa announce operation ethitho Rwanda rura ng'ombe ire chonthe chinara iretwe ria kwina wamba magetira cionthe cie within isibati kuthirite kuendelea nikenda kuthego na recovery ya ng'ombe ira na ciithwa cie intact itirona gweta iba bati kutwa helicopter ikathiata ng'ombe cietu na inya nara na jo security road kana barabara ira cia ukuma na Rwanda na ciketha ciebere clear kenda inya kuthinga tibo ng'ombe bukwithira bwe raisi nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika. MC wa municipality Caleb Mutethia na Wantima West Patrick Ntururu ni bachumirite gutariria kurega kunganirwa kwao ni marieto ajaria ngavana Kawira orotete kirimura bondi ya municipality. MC Caleb augite no mwanka mawatho na mitaratara ya gutara memba ithingatirwe na kubatetekiria kwithirwa antu baria bakwewa ngugi ni bakuma ome ya municipality. MC wa municipality Caleb Mutethia augite nandi bagetha bagitunguna bwega marito jaria jajani ni governor wa Meru ikenda kurungamira bondi ya municipality kugintu kia mbere nya mbundi ije gwitite otega ka mbundi rataru ija kia assembly kintu kirankenda mukario municipality achuria nethirwa emenya ni athira barabatali ka ki baraba batano batali iba ku represent any profession association kintu kia biere no mwanka idwe ge represent private sector ige into ja matatu ngale that profession no mwanka nyo idwe kuna representative wao antuba matatule kwe mtu wao wiki mbondiere municipality bondiere rata ring governor kintu kia bidatu no mwanka kwe kuna cluster representing registered association informal sector area within the area kintu kia bina i cluster representing neighborhood association na kia bitano ni association of municipalities akiwa ikuthura guku no mwanka watho butha buthingatirite matho ja municipality chata ko kintu kiran kwandikura mukario municipality this time round together to very keen tumenya kimbundire tali governor adani commit all the criteria sirachi kimbundie kage cluster ire didetweni i chata ya municipal bond nuntu makosa jatu najo ndiguru netu narua nirio kona jensi bagiukira bakarwa ura bakurwa ikuja kuda twina thirikari twina constitution but we are not able to follow ura constitution ire kuga ko uni kwandiko ira antu beto ba municipality that nyambere marito jaje ikwa
ki committee ran ke do ande a friend of the committee by virtue of the interest ran in on municipality no monka da tu go to ga tegera tu ya kali no monka bu male tu tegere manto jaja tu kalende tu itekanirie adra manto jaja ija ku represent interest yetu ya Ntoba municipality. Antona enwe Patrick Ntururu MC wa Ntima West ugatizo agitikaniria mleto jaja no ntokotena mtonyo mwe othuri kuma Ntima West mtu no sentiment ita ndo magodandira nduka kwa mutindwa but ndara sentiment na jonde uniambe ja kulinga mutindo ja bangi na ndina to kambia represent interest ya municipality nya dhani anto baku governor sometimes it's good to be logical na kudugania bwega nonto the moment ugatuleta anto baome ambite on record nteko manyora bakave to babae but I'll be the first person kupinga mbundi niki eteri party Ntima West municipality te represented na interest iranka liticha Ntoba Ntima West keria batu Ntoba Ntima West nyatwinga to short che municipal board nteko no ga duro Ntima West but wewe mtu wa represent itwe na board ndiru Governor Great Murungi na to take it kya ntu ari na one representative ndene mbondira any person kimbondira bana kenda batali he must whether bena biashara within municipality baka godo batena biashara municipality it is a criteria yoba itaome na yoba kikome rokere ya bidato no monka have lived within municipality within 5 years koko keja kwithiro anto bara batali kimbondira turone kim Governor Kawira Mwangasa batina criteria manto joja tano ndougira tutibati oba ikia ki committee ya assembly bete go chunkunwa nio akira kire nandi ndikona marito jaja yakethwa jarungamirite manto jege municipality nonto kulingana akali mutethia akethwa akireta watho ba municipality kuthwa kirungamira yongwa kintu kyabiere inkwendi kwera Ntoba municipality that we have a charter na charter eta implemented in 50% yeo nonto kintu kyambere kirambitete oskumanande ifo autonomy a municipality as a want ki collection of revenue ki management ya resources ira to kuona kenda tumbi kuya mwana municipality service ira guitekira ki collection e garbage tuone tamanto jaja gukarika. We will make sure that those people who have been appointed to represent us in this bond ni Ntoba kurungamira interest yetu nonto keja kwithirwa one for example ukaju kwa umeta mawa weja kurungamira municipality kaumete nkovo weja kurungamira municipality my friend I can tell you for free that do kurukia and the sad thing about that board ntemo committee reke deba beta but Ntima West ipate municipality Ntima East ipate municipality Nyaki West ipate municipality batuka gerio tulia jaon personal kambore mtu Ntima West uliko represent interest ya Ntima West ndene mbundira ntekwera malizo jo injene pamwe umete sentiment bangi mikindori bangi South End muthuri murioki Oro TV mutiro jakangangi eta na mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na nteto nkuruki no kubatara bikibiki irina inya na magurija kunganira mubuko joaku kinda gutonko enteto kambuni yetu itukwende muthemba ju mweru jo bikibiki ya Captain rangi intune na ya blue amwena bikibiki muthemba jo Tiger bikibiki iji ithondeki na utaalamu boke wango keiguru borene amwena tairi inene jakabu botengani itukwende kinyespe ya mwanya cha bikibiki muthemba jo Captain na Tiger gotigira bikibiki yaku itigukwa manjirene kugemia nteto wagura bikibiki yaku kambuni yetu ukamukira logbook yaku o au kenda okinya barabara umbukite ugakurukirwo ni kanya gaka gakwigwatira bikibiki njorua turiungire na arua obisine yetu ya Meru rutererwa Kamawe building akwena musikiti jo Meru namba yetu ya thimu ni 0799279966 kana 0704750068 Nkoroki turina obisi muchine munene jo Nairobi kahawa wendani na Kinyata unine ya Maua nugwati ugeni
Unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Wapwani mpo? Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care yako nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Urina kamwako gwaka Mujengo Hardware irere barabara nene ya Meru gwita mawo mugaruna White Star Hotel ire na ginto kyonde kire mubundi wakwa ko batara mwako nejo turine into byonde bya plumbing, electricals na kinya into bya kwimba bya midhemba yonde ja mabati, simiti, MDF boards, mabo sheets, granite, chandelier light, bulbs, sanitary ware, electric cables na kinyarangisha midhemba yonde na bionde wendairwa na magurija kunganira muko jwaku riongira ndwangishi yetu Nairobi Tasia Stage, Gate B, Feather, Machakos County, Katani Limas House, B Center na kinyabarabara ni yagwita Mama Lucy Hospital. Kugwata manto nkurukiri turingire dimugo kurukira 0723 500 265 kana 0726 604 388 Kirigori Nairobi na gore Meru turingire kurukira 0715 883 358 kana 0702 349 810 kwaranira customer care desk yetu. Mujengo Hardware, your reliable building partner. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Nikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The Beauty and the Beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Nothing should come in the way of how you enjoy the game. So ukibet, bet responsibly. Bet na amount unaweza afford. If you need help, speak to a counselor today. Call 0800 724 835.
Rais William Ruto nekirite kirore muswada jwa IEBC gutwika watho kenda kuweza na kanya kuthurwa kwa maabisa bangi banki ya mayo ya ithurano na mianka. Muswada jwa kurukirwe ni mbunge nyuma ya rwaria rwa NADCO gutaririria uria maabisa baba bakathurwa. Raila Odinga na Kalonzo Musyoka amwe na utongeria bwa mbunge ne bakujirite gukurukwa kwa watho bubu. Raila Odinga na ugite bagakara nthiguru na atongeria mwanya kenda guchokaniria Kenya. Nyombani nene ya KICC dhainya jaro kere. Your Excellency, these vellum copies have the consent of the Speaker of the Houses of Parliament to present these vellum copies before you. Mambura malalio kiribwa saini ya muswada kuthondekwa kwa kamiti ya IEBC ni Rais William Ruto. Muswada jole matunda makanjo ya walaniria ili abanganitu katika thirikari ya Kenya Kwanza na bandindegana na thirikari ya Azimio. Mambura makijaga nyuma ya Rais William Ruto kunenkanira wera na kere mwana bia jenzi ate agekira saini muswado jumbere ya ntuku 10 gukinyamuthia kienda gutetheria kile ithurano. Mambura magikinyago na tongoria nkurani ilo tongore bwa Kenya Kwanza thirikari-ini na bunge amwe na bula bwa Azimio butongeretwe ni Raila Odinga na Kalonzo Musyoka. Mambura makijaka gitakala mwana bia jenzi bithirito bikithithia maandamano barabarani amwe na mitandao ni moronto wa mbele wale kumenelia muswada wa kigina muswada lo atejanirwe ni Rais William Ruto. Maandamano magisinsagia na kuthina mbele kumenelia tongeria bwa Rais William Ruto amwe no gune maletete wa Gibokiri ntere mwanya jandeno bakiale kile mambura mama atongere baba ne balombeta wale ne kuthithika kenda kuthiria mathina marai mwana bibi bia jenzi bikwaliria taungumania no tomulibothoku bwa mbesa ja mwingi. Kalonzo Musyoka akiolegia Rais William Ruto kwebegiteni inspector munene wa polisi Japhet Koome akethirwa tugu Koome aibe polisi na jeshi barabarani ja Nairobi. Mr. President, I want to urge that we look at our country afresh. There's no way we can wish away the Gen Z revolution. The country is at a crossroads. Can we, for a beginning, even in order to bring the country to normalcy, can you, Mr. President, order the Inspector General of Police, if he doesn't resign, can he remove the police from the streets? Can the army get out of our streets and back to the barracks? We require now a wider engagement so that people have an opportunity to vomit all that is there in their chest in order that we can be able to find a way forward. And then we just talk about the Kenya we want. Now that the president has accepted to have a discussion with our young population, with our leaders, we call upon the people of Kenya to give dialogue a chance, to give consultation a chance, get off the streets, stay away from destruction of property, because Kenya is greater than all of us. We have yet another opportunity as a country, Kenya being the resilient people we always are, to come together and figure out the future of our country in a manner that makes sure that we address the existential challenges and threats that face our nation. Now kagita gaka Rais William Ruto ni anilitete kiume tuthiete kukaithithika mustemanio wa walaniria kenda guselewero kile mathina maria imwana bia jenzi bikumeneria mustemanio jokelegela kuthithika kwa kiume kimututhiete. This forum will begin on Monday next week and end on Saturday next week. It will be a 6-day forum and will propose the way forward for the country. A dialogue is the way forward out of the crisis that we're having today in our country. We've agreed that we give
people an opportunity to be heard, to express themselves, to come out with the grievances which are actually ailing our country today, so that a lasting solution can be found. Kuma muji munene Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Gavana wa Meru Kawira Mwangaza ntuku ya Narua ni akinyite mbere ya kamiti ya Seneti kuchokia biuria biegie utumiri bwa mbecha cha muingi katika mwaka jo 2020, 2021 na 2022. Gavana uju na ithurite kurita mwerekera ati thirikari yawe ikamba kurikia mirandi iria ithiritwe iremete kwa kagita. Kwa igita ria mbere buru, Gavana Kawira na Seneta wa Meru ni buonekete kurimira undugu bakiuga bakagwatanira gutigira Meru egukira. Boniface Mwongera na Chionkuruki. Kagite nega gucokia biure byo tumini bwa mbesha cia kaunti Meru kirimo kajo kethirikari ngirije 20 mwaka ngirije 22. Gavana wa kaunti Meru Kawira Mwangaza na seneta wa kaunti Meru Bwana Kathuri Murungi kokagita kambere buru kuma bakuthurwa ibugite bakethro baikothobo gisiasa nthiguru na gutiba kulitango gina gutigira kaunti Meru yekwa mochi kana city. Yeah, that is a project I will the first one to work closely with the governor to make ensure that Meru gives the city status. The first project to undertake together. I think this meeting can now end. So, we have found a point of convergence. Our objective has been achieved. Senator. No, the offer is genuine, and I'm very happy today that he has offered to support me for the first time in history. You must work together. If the senator is against it, it cannot go anywhere. And if the governor is not for it also, it cannot be pushed. So, Governor, that one, we shall be, the chair of this committee shall be the arbiter between the senator and the governor to push for city status in Meru. Kore mwaka nejo ngiji 21 tauni Nakuru Nere City ara mwaka jo tole mweli jo kenda tauni Eldoret kinyetegerete kwa city na nonto boge tumikio nande Gavana Mwangaza na Seneta Kathuri Murungi paruga tauni Meru ali kinyerete kinyayo ne batere kudurikia city. I'm a chair, but I can need the chairman because you know we have been to made our contributions to Meru County for decades since independence. We have been paying levies to counties until recently when we were capped from Meru County. So I think once you get a city, we shall have a share in that arrangement. We are also neighbors, Chair, and I think we'll get some benefits, so we'll support. Kireka gitene ko thongoli wa mbeca nacio iria ciatumĩrĩka gitene ko athani bothiri wa Gavana Kirito Murungi Gavana Mwangaza awikiro ratirine na ugire kwa miaka ije thirite ofisine na remi kwithirwa akiambire mirandi mingi ni Meru no ntoko ni onkabo yatigirwe ithirikari wathani bothiru. What is the problem with health in Meru? Allow me to maybe mention this, Chair. I think previously we had bit more than we could chew, if I may use a language. You have had 2 years to chew and to digest. You are still coming here and telling us stories about the second quarter of the financial year 2024-2025. Why is this problem recurring in health facilities, which is the main devolved function in county governments? Thank you, Chair. I think what has been happening is that the former regime initiated so many projects that they could not maybe do or complete by then. But we instructed my office and also the department that we shall have no new project until we complete the old stored projects way back from even 2014. We are trying our best to complete all the stored projects. Na nonto boge tumikio nande thirikari Mwangaza eriuga mwa thirikari Gavana Kirito Murungi kwethire kiambire mirandi mingi na mokinya kuthirikira netigire marandu ja makuru ja kwethire ja kinyira bilioni 1.1 indi bethito beria na kulinga nabo mwana milioni 347 ijo choka ja tumba kwethire ja erika. Those 347 owed to the people of Meru, are you going to pay? And if you are still refining, till when? Thank you, Chair. For the almost 350 million that is not paid to our contractors, we've budgeted an average of 250 million for the same. Again, Senator, but I thought that was ineligible.
Yes, for those I'm that talking will... about the ineligible. I'm not even talking about the eligible. It wasn't 347 the ineligible? The ineligible, Chair, some of the contractors are going on and finishing their work, and that's why we have a monitoring and evaluation team on the ground. Let everything be put clear. This is the list of contractors. This is what you have said you have done, and you did not do. Even the members of public can be able to say, in my area, I saw these people working. So if you can be able to disclose these contractors and the work they are saying they did, the community can also be able to ascertain whether that work was done or not through that public participation and open communication. na mochemo nijokirika ikuite gavana oteribona kirito murungi na njuri bakethira bagitwa beje beresere mbere kamiti gitumi kinene bonire wirane na mufaransa hotel Leopold Rock Park nonto dai kaunti emiro inirano milioni 500 ria koti ya biro yugite no monkalithiro riri wa aidha naku gavana Mwangaza neriria kiama thirikari yotarinirite milioni 100 na wingi bakethira bethirikiria ora ntukuiguita Kiwe gavana oteribona kirito murungi nugiteta ere buru kwethirwa agita na kweresera nonto tekio kirio gya kwitha nke reporter ya Ntoshero TV kumaji karone bia bunge kingi na ngine na kineke mushuyo Nairobi mbeta Boniface Mongera akaririgite ba factory cha majani rungu rwa Meru Central Cooperative Union nebezete amwe na kuga bakambiri ya gochoa akaria kire factory chao ni ontotethio burabe kiri wira nene CSK dhure kindi kibuta kinyanira baugite no kabetite na mbere gwita athara re mwankira nande batonyete athara ya nkurukia milioni 30 kumania na wamba bwakawa mewamba bokawa konekana ki factory mwanya mwanya ndene kaunti Meru na mdojo na arua atongire ba cooperative ka ndene kaunti Meru bara mana bara batongire society cha kawa ni batiri mena mdojo na arua nikenda kwa rientairira bakathithia nikenda kuthiria wamba bubu na managers bonde ba that four societies ba Meru Central Coffee Union na kile ko tulete na arua ni thine mwe ya wamba bwakawa kaoa kariwa na kaiwa gate kuona mukururio na naru watu aja ukarande guto gwatwe enough is enough tuibange kwambiria daiji amba bamenya batu tukuibanga kuteka wakamero bakaiya kaire na bakaiya tukabamenya na tutete tuja kubamenya katoka tukaingira na mibango era kia makiki adithia mibango toto ya kumishkua amba bateja members ba societies kinyabo ipati yokaria bokawa kuma na arua na tugwitikaniria batu twinde na kanywa na kauli kamwe tugakaria na thirikari netwe ukaria no tugwitikaniria kinya orua tugeta muchemani ju munene twite ngavana ethirwareo twite county commissioner county commander na tongeria bange bakowa kinya gitonga nwe chairman of marketing coffee marketing association tukamwita kenda tumba gwikaria kawa getu furthermore cooperatives ni devolved function na ndi batwe county itugwitikiria tugaitaniria ngugi na atongeria baba ni kenda tugetithia urimi bwa kawa na mbere na bonde kwa mena ndi betho bakirikania ati betho bekaria kawa kao nondo mwankira nandi ibombite gwita athara ya nkurukia milioni 30 kumene na wamba bubu cia thirikari irona thina na ntekwenda kwenda ciao ene ntekwa they are not doing enough no nturi ekeja kuthwa ng'ombe jiri thatu na ara marsaveti ni kuthinga tona ndege ciwa kenda na cionekana ara iri the budgets zile bagwita budgets ni mbiogiria thirikari ikira the same effort yeja kuona imbao bakuia kawaka na kawa kariwa within 2 hours kwa tuko tikona kwa una ndire katukwa thirikari atiri kabeke mikakati tugeka as farmers tukaria kawa getu thirikari bayo ni tukarie for the last 6 years bautu turuzete kawa wathe that million na that million in a lot of impact ya poverty in our societies okay there na society is society 9 so na mid around 10 na kawa kau gete te kata million kwa na nde atukujetie poverty back to the village na ito kwenda kuligiriria that million is a lot of money
iromba nandi ni kire arimi batigiri bagutana mbere kuri makawa nonto mankira nandi ntairira bekira bagatigira kawa gatire iwa kairi tukurikania na kauri moja ankwenda kuthiri arimi betu gua tubera bakaigwa beno gua nonto mubango jura twakara ndi narwa na twumaju mubango jwa kuhakikisha ya kwamba kawa kao kenjare ni njega ko winkuromba murimi wonde ure okurima kawa no ure igitwe nkoro weke no ganuntu kawa ne kaga weta kuiwa akaigwe no gwa kairi mibango to wekira yonde na twekira sa account na ara turima kawa ndene Meru Central kuteno gwa bo bwingi igwe ni nkoro cienu inganiri no ntunguge yonde tukarita na tukarita tuteno gwa eko tukamenyera tukwenda utie gutonya youth na women na kawa gakiagwa kote youth yu tukwenda tonya kawene gatonyera twa generation Z ntomienda kawene mbate ya kawene gakiagwa no tukuwa kinya bara patreta ndu ago kutwie tutekubenda kethera kwena thina no ire kutwie to control ni director of cooperatives Meru wengine wa kutoka Nairobi tu ataki Muthuri Murioki, Oro TV, Mutirijwa Kangangi. Uria wachuaga giti kia ungavana Tharaka Nithi Profesa Erastus Njoka ni akathite Rais Ruto ni untubwa gukara nthi kuthikira mbeu mbithi gukurukira mutandao augite mbeu mbithi baba bari na mendekithia za gitumi amona thina inene ire chiithiritwe ikibarumira irio wagibu wa ngugi ariti mathikone nterechia karemeke Samuel Gaishima katumenyithie nkuruki Kuringana na munini wa chancellor wa tene wa University ya Chuka Professor Erastus Njoka itagaria Rais William Ruto aria kwaraniria na mbeu mbithi banthuke ya Gen Z ni itagaria rithongi rira akuga rigacokaniria thiri ira Kenya irari kwaga kwa biumia Njoka ende ariuga gutire na gitumi kia mbeu mbithi babu kuthina mbere na maandamano nyuma ya kiriro kiao kuiguika ithirikari na yambiria kuraithiria maromba mago ninguciokeria president wetu nkatho mingi muno nuntu aratumire ugi wawe athikiriria ciana buria ikuga mbere kuri maundu atakinyagirwa nimo na ciana nicio iraugire na egua na ningwitikia nthini yetu tithuka nuntu maundu mao ni makuthikirirwa ni maruthe ni maugage indi matika thukangia into ana gutege ndu andu mau mathukitie no anga maria atonyerere Nkuruki Njoka ariuga mbeu mbithi baba ibarugurite Akenya metho na tayari gutire muchiacha akabaeneria kairi antu metu ni mathairirwe ni antu ma siasa meukia mekirwa nkuniani nene muno na ya bingwa na zip riria makwende kana niro maruguragirwa marugurirwa magatumirwo matumirwa magerwa cio karengi nkubingire makabingirwa liu gukina thuka nantu magakira tumwana tutugatura chemire twatura nkunielea tukina bila metho mauga nuntu mugukira na mutikwana tukurewa ni thina igatumurwirire ariuga kiriro kire kinene kia mbeu mbithi babu iwagibwa wira bra akuga no abuthiru gukurukira kwambirwa kwa iwanda thina wao no umwe ni kama kwenda kwandikwa magana michi miega na ibutugaga atongoria maratu inamo meciria mamanene muno mabati kuthura mai namo ni maguchuthira ciana wira kuria mari wanokethwa ni muchi ukethwa na mbeca onererie muntu wira antu maria maino botua kurutha industries wana government organizations na thirikari iruthe nikenda antu mau mandikwa antu mau mandikwa guti thina karogia nuntu wa muntu akethirwa na mwiyoko kwaga mwiyoko ni kugutuma wana makiruthwao ariti ntheto ino ari nterecha karemeke wadi ya mugwe kiathoni kia mathiko mantindiri Harriet cha kuthie wakathia kwina micii imwe twithagira bo ciana ciakurire ciathie ana matenda kumenya ciari mekaria atia na mugende God bless you tienge marikanaga aciari makinya guntuta huku Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbite wa Samuel Gaishima
Henry Kenya uria niwe mukaririgite Wanjuri Ncheke Abure ni akuromba atongeria banka thinene kiri thirikari ya Kenya Kwanza gutigira ni bakuthikira maoni na mateta ja muringi kura. Ni achokete aromba kanisa guchumiria kagitene gaka guchokaniria thiri nthigurune na njira ya maromba na ndwaria chia kuboreria nkoro chia atongereria na kinya chia aringi kura. Twene nthiguru yetu ya Kenya urera ri ukara ikora gutuika kwina winyangia ndene ya town cietu muno Nairobi na town wingi no ntubwa motion jwa reo kankuga generation yeu president kumuromba ou augite akaraniria abo agerie aranirie nabo nikenda tumba kuona ntaira ya mantu jaja ndene ya nthiguru yetu kankuga untubunde gutuntubumba kuthithika buti arĩrĩtio reconciliation gintu kia maana muno na antu bakatha bakimenya imbie kwendelea kinya cabinet president yatumba kuthwa ke aiwenka ake nethe na cabinet yewe nithirwe babagikara nthiguru na cabinet bachwe solution na ile komba kuthiria nthiguru iji na antu makanisa ona kinya kuru Herodas ibotere kuja amwe bonde nikenda tumba kuwathania nthiguru yetu itikeja kumbira mantu jaja kairi nontu ni aibu nthiguru yetu ikithwe na antu baikujaga na ni antu babethi bara tutegemete miaka ingi twitete na mbere na ibo atongeria baruju ndiromba community yetu ya Trinity kana CFA on the antimaka bombe kwithirwa baikaria mwito yetu muno kinya baba kurithia mwitone bakari na kuna cashment na bakare batakariti muno ba vigilance yake gitaramya nkie kuma kou bombe kuthwa baikaria na muno nurseries bamenye nurseries cietu cia miti no ntu nursery ikio kiambiria kia mwito ukithwa guti nursery mwito jitumba gutana mbere kou kira nko baromba ibetho bena ngwatano wau Wachibontere chia kirangare niwe Njeru Kimbone arombete akari guchumia gukaria utonga bwao na ugete makarika ja wamba bwangu kombori na kinyangondu ni jongerekete bunene hakiuga amba mono baritho kiranja chia anto otuko nderia akariba mami augete amwe na bo thirikari igachumia gwika ukaria na kuthingatana na amba baba ikoromanira na wamba bwanya muciandithia guntu kwa nguku ng'ombe na mburi ntere cia tharaka gamuthaka uyu gukurwa gatigati kuma ntere cia karuma wa dini ya marimanti agitariria mbura wa mbobo burendereaga gwake muci utugo bagukira muthenya kwe mthi kuri tugo into tha mwanja ndarigiro mburi ithatu na ndaiyo nguku kenda na rira ndaigire nguku ikiaria ndauma tumana mwekuru mtu mwana alitronia mtu muya agitira njaga tigati na bangi baire bogie bomunda na ora ndathingatire athungia mikwaye ni akuranga mikwaye agwa nthiguru atambagi na mbagi nlukirio mionire ndaithira ina nguku inya chamba imwe na migoma ithatu iringe jiurire I migoma itano no yurire na gukire ndiara cie mburi jiguri kuthi na twanyira kuthingata makinya finally twathi kwithira makinya mburi na arakithakani kama ni ndikao jithito no itha ikito kithakani akwina barabara inijo tumbia kunusuru muthaka uyu akiuga wagiambo karibu tabarikirie ntere ino watu kwa thirikari insecurity ni thukire mono mathama utugo anto kwanga utugo bikibiki ukuruka utugo ikamatete mburi ikamatete kuna rimwa mambo mami yatha moya nya bikibiki ni kurukite tutako mbio kamata na watu na kubitu kuyo kwa thirikari yetu jaria namna ya bora tumba kuiga security kietio tingo ntorani chietu kwa dera security to kiareria na assistant chief wa Kirangare sublocation bwana Njeru Kimbo iguru ria wambobo ba kwena gwamba to reportere toe anto bakuia nguku bakuia mburi na wathaira itheria rutero marimanti market kuri anto bakurarambike bayetwa bikibiki na inkwenda kuromba tori no nto anto bamba muno baba kuia nguku na anto bagwithin muntu atiomba kuma mukothi maya kuia nguku Kirangare ndiromba anto beto itutuike macho itutuike anto bakuraithĩria mĩciĩ ya anto babange tukaeto tuona muntu tutakumenya tukaripoti turetero report menya anto bakuthuka obici cietu menya anto bakuthuka kuthigwa polisi mpathi ba report
na baigwa kuri muntu bago suspect menyanto bayukia sheria njarani iba turetere report tio tukathukia atua cia gisheria kenda tumba gutethania wamba bobo kunyibwa mburi bobo ngoko tuwamba toto nini wanairibi kukethomendani irombara bona kimbo kiribara na bobatwire maplotini thina enu kwina antu bakuia bikibiki cianto marimanti na ndiromba muntu ura wina bikibiki yake waya kuigwa mama mutani thongera mutani uro mama gana bikibiki yaku na hakikisho kuinga bikibiki yaku na nkirombaga akariba marimanti wathongera wa yakinye thare nde kumama proti cionthe cingwe nuntu kwa mwankira nuntu kwamba bobo muntu ura tukaethagira nja mathaa mara makuru maraya motugo tukamuyukiria sheria tugateam up na police tuone marimanti yotuika secure nuntu tutirekeria amba thoko yetu batwinyangiria biashara. Bwana kimbo akirutekano kia rinene kirima ngei baraba kuiga batiomba kurutango weno akuyaga antu na kunyarira mugongo. So inkuromba na bibio ana beto kana kurubeto ne kurubeto bio bukuia ntugo sienu nintare nonto tokabo trace tokabo dingata na tokabo gwata na wona tobo gwata seria kayo kia mukondo wayo nonto tutietigeria muntu akethara tandite muntu narute gwira itwatomerie kumarira mbura yamberie kura antu ibathimendani itwaugire muntu uratare ngoko kirangare no ndabwerire ntikwenda kwethera mucio tare ngoko kinyomo ndethera mucio agutare ngoko kambira na tokuruthaku nonto muntu uratare na ngoko mukebe omo wa ndengo no kugura ngoko kwa winkuromba antu betu wakira muntu na ikire bindi guceria kuhakikisha mucio wake wena bia kuria bia kugana wena ngoko na kira gintu gisarama na atitio na atita thirikari njukumu yetu ya kuhakikisha bio bure secure bure tugachogia kuruta gwira yetu bura gukumbikana lakini na binde buromba buturetere report bona muntu butakweregwa bona muntu karita mwamba menya bwengana nwe turetere ni report na ati ukaigwa ndi yagu every time batoita nkiripotera Uru TV kumantere Chendraka bete wa Paul ogwa kabithe nkatho cia mwanyi kugwatanira na bautwikiri nteto cietu ceru thithatu tucemanie ruju rukiri ndene mubango jwa kugukianga kwenderera utuku bubwega mbita Maureen Kinya monanirio to mathithio ni Purity Richard.